Zamzu Production YouTube channel thlir tu te in zavain chi boy kan bu ka cheu kan channel min lo mai lut sakthin awangin lom thu kan soi boke. United States Secretary of State Antony Blinken chuan Ukraine le Europe ram dang te tan sipai tan puina tharlian tak tak dollar tluk le ding on hi chuang man chu apuanga nakin loka Russian bai pui thlang na tur la omber apuanga he poisa hiral thuam rit tak tak dollar mak to duai zaruk som sari pangaman pakais chunga a ane Ukraine tanaral thuam le armor vehicle te chu Defense Secretary Lloyd Austin chuan thole ni khana puang Russia ne na tang rual Belarus chuan Poland ne na anram ribula sipai exercise akal pui to a he drila hian mil matun hunge mo chen an lak sakram zalen na le ram ribel te thunun na nei le thei turani ang ti in Defense Ministry chuan soi US chuan Russia sipai te chuan Ukraine mi pui te chu Russia rama tharum manga thon chua apua hei hi Washington in Russia in Ukraine abai nuwa in dona thil sualti ani thu apu nun ber ane Ukraine President Zelensky chuan Kharkiv biala counter offensive anaya lotlinna asoya he thu hi war monitor te chuan anthlopa Washington DC Institute for the Study of War chuan Ukraine sipai te chu kilometer som ni ala a Russia thu nei na hnuaya anlut ati India in quick reaction surface to air missile attacks Defense Research and Development Organization and the Indian Army 10 vo in niriat September sang hi som hi pania quick reaction surface to air missile system voi rukna lotling takinan nei quick reaction surface to air missile system hi raltuam test na train integrated test range Chandipur off the coast Odisha test le ni in Borok sanga Myanmar raltuam sang thlok rangchi high speed aerial target raltuam tui tak tak le sang tak tak thlok thei long range medium altitude short range high altitude te ka thak chinnan man ane China President Xi le Putin te chu Ukraine rama indona thlen nuwa avoi khatna tan anin mudon China President Xi Jinping le Russia President Vladimir Putin te chu cholkar tharalo umtura hian Uzbekistan anin mudon Beijing le Moscow ten khotlang ram kai soina nuaya soisena le shekna anto me ka wangin economic lama tho hona chakjok mai tumin ma anladon ane China rama Russia ambassador Andrei Denisov chuan thuthar thedar tute akomna September ni som pangale som paruk chunga Shanghai Cooperation Organization Summit nei tura roi tu pani te hi mimal taka in hu antum thu Russia State News Agency tas chuan atar lang ane meeting a hian ram pan hi roi tu te anin mudona China le Russia in kara in lei chin na duom tak tiam chin om lova in thian thatna ram anga puan to te chu atakin anlantir don ane tholeni khan Russia sarkar noya energy company lian Gazprom chuan China nen in remna anziaka gasman hi US dollar aya ion le rabul apek an rem titlang ti hriat ani hetianga anti chanchiu Ukraine boina awanga hrekna ato fo awangin Moscow chuan US financial system a in ngana ti tlema atum na zingami chikhat ane siale Putin te in munatur hi Russia le Ukraine in kara boina chuan huwa anin mu tonna masaber tur ani ang hei baka hian sia chuan karle hian Kazakhstan atlo dona COVID-19 shilen huwa rampona azin chuma sakber tur ani October thalai hola nei tur China ramaro relai Communist Party Congress nei ma in muna an nei dona ni achunga kan soita conference a hian CHU tu main anlani ngai lo President Trump thumna tan po nena achang chun zom zel turangai ani bok ane Russian President Vladimir Putin and West Hawin Russia oil le energy a price cap an siam chok tak takani chuan classic lo tho thuna Europe ram Russia oil la thinte Europe ram Russia oil la thintu te votin an khur fawang ati G7 te Russia oil price cap an siam mek Europe lam in siam dan tur an dap mek India po zom ve turin an nor mek boka ma se India hian zom ve tum mel lo le ani Russian leader Putin chuan European 10 Russian gas price cap man an tum chu mol thak anti sak ani EU chief Ursula von der Leyen chuan
Russia oil price cap an man tum chu atol hnung du lo ani Russia hi Saudi Arabia tilawa chuan Khawvêl oil sem chuak number 2 an ni a Putin a soyang hian Europe bramten an chia le thriat na an mang tha ni lo chuan thlasik tho thuna khoya gas energy in nge an ram vot tak an ti lum ta kang Saudi Arabia in Russia gas oil alei chon athlit fim nu an leile tho angai thin si nen